Amazina yanje nitwa Irumva Teddy, niga filmmaking and the TV production. Impamvu yatumye na applyinga kuri KFTV, je narifite amatsiko yo kumenya ngene amashusho akorwa, ngene bayahuza, narifite amatsiko yo kuzomenya ngene bino bintu nzobikora, kanatsinda ko narifite inzozi zo kuzokora cartoons, nashaka gukora amadessin, ariko maze kumenya amakuru yuko udashobora gufata ibyo bintu byose ngo bikore, utazi uburyo kamera bayifata, utazi uburyo bahuza amashusho, ntuzi ngene ushobora gushira urumuri muri kamera yawe, ntuzi ngene ushobora gushira urumuri kwawe muri shusho yawe wafashe. Nza kumenya amakuru ko KFTV itanga ubwo bumenyi, niko kwigana ibintu niza. Ni ikintu cyambere bizomfasha kubona amafaranga hano hanze aha mu ruganda rwa sinema nyarwanda nshake n'indundi. Hari abantu babikora atari kinyamwuga, nzashakamo akazi, nimara kukabona ndakora ibintu byiza, ntaje ubwanje mfata amafaranga nikorera n'akazi kanje. Hano hanze aha hari abantu benshi bafite ibirore bakenera umuntu afatira amasanamu meza, hari abantu bakenera documentaire, bakeneye video canke isanamu iteguye neza irimo amajwi ameze neza. Hano hanze aha filme iragira uruhara mu gutambutsa message. Muri ubwo buryo bwose bizofasha kubona amafaranga no guteza imbere mbese society nyarwanda n'indundi, bizonafasha n'ubwiwanje kwiteza imbere ntange n'akazi.